abahanura aberekwa jewe ndabakunda kandi ndabemera, ariko nemera abahanura mukuru no mu mwuka badafite ibindi bategeyeho byo kuyobya abantu no guteranya abantu. Twibukiranye ko bino bintu by'amahanuzi byaje muri bene wacu byahozeho sibisha, ariko ubu nyine hariho n'utundi dusha twaje tumwe tugonganisha abantu, aho umuyumba abwira umukazana ngo nyoko aza kuroga tukaza umuvugisha ugenda urekana n'ubushuti bwawe na nyoko ndakaza gukorera ku bana. Ibyo bintu biriho, jewe mfite ingero z'abantu barenze 3 babinyibwiriye. Turunaka yaje kunsengera arambwira ngo ikibazo ni mabukwe, ngo ikibazo ni mama. Ba mama basigaye bateza ibibazo. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, webuke ndetse nawe bugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuyemo Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifabagana byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza bya basekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze berinde kandi Imana ikomeze bishimire. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bishimire. Muri abantu b'agaciro cyane ku bwoko ndetse no ku gihugu. By'umwihariko dusuhuje wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro cyane wahisemo neza. Imana iguhe umugisha kandi Imana yakugirire neza. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, aho muherereye hose, abantu bafite umutima wa kimuntu, abantu bafite umutima w'urukundo, abantu bafite ishaka ry'ubwoko bwabo, abantu bakunda iwabo. Turabasuhuje cyane. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Muri abantu bakamaro cyane. Turabasuhuje mwese kabisa, mwebwe mugira umutima wa kimuntu, mwebwe mugira imigambi myiza, mwebwe mugira wa mutima Kristo yasize w'urukundo. Imana ikomeze ibishimire, muri abantu beza cyane. Nuko reka tubanze twihanganisha abantu babuze ababo, abanyamurenge, abanyamasisi, ndavuga abantu bafite inkomoko muri kiriya gihugu cya Kongo. Mwabuze abanyu, mwabuze abacu, Imana itange ihumure, Imana ikomeze ibihanganishe, kubera ko ntabwo amahoro aza gutya gusa, azanywa n'ubusa, asaba ikiguzi, asaba ibitambo, ko muraharanira ibyiza, ko murategurira abazabakomokaho, ko murategurira urubyaro rwanyu. Niyo mpamvu rero amahoro atagomba gupfa kuza gutya gusa ngo tuzuke twama twumva ngo muri Kongo hari umutekano, ngo muri Kongo ngo kuko barubaka imihanda, kuko barubaka ni ukubiharanirwa, hakagiramo n'abagomba gutanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi basigaye bazabeho neza, cyangwa se bazakomoka kuri ba bandi basigaye bazabeho neza mu mahoro, nta bintu by'akavuyo, nta bintu byo kujonjora, nta kurobanura, nta kuvuga ngo wowe ni Mututsi, wowe ni Munyamurenge, wowe ni Munyamasisi, wowe ni ariko barambwiye ngo Masisi hari andi moko menshi, ngira ngo imbano bishije nabi. Reka ndeke kubivuga, ntabivuga nabi, ariko abantu bakomoka muri ziriya nce zose ni ukuri muri mu bihe bigoye byo kubura abantu bari ku rugamba. Imana ibakomeze, Imana itange ihumure. Hakaba hari n'abandi bantu rero babuza ababo barwaye uburwayi butunguranye, uburwayi bwari bumazeho igihe. Ni ukuri turavuze ngo mpore abanyamurenge, ubwoko bwacu mukomere mwihangane cyane, imbuto yeze irasarurwa. Ariko njewe sinza mbona ko ari igihombo ku mukiranutsi watashe cyangwa se wasinziriye, ni inyungu ku Mana ndetse no kuri we, kubera ko abagiye kurya ibyo yahinze, ibyo yaruhiye. Ahubwo nuko nyine umuntu wiwe aba ari umuntu nyine wiwe, biba bigoye cyane kuzakira.
ariko nje mbona twagakwiye kurira hapfuye umupagane, tukavuga ati mana we uko nyine apfuye yaranze gukizwa, uko nyine apfuye akiri muri za byaha agiye mu muriro. Nawe umuntu w'umukristu nabonye muzehe nawe umukozi w'Imana wasinziriye, kandi nabonye bamuvuza ibintu byinshi byiza, ndavuga ati uyu nguyu we ijuru ari naryo. Umuntu nguyu nguyu rero twakwiye gushima Imana ko buno buzima yabubayemo neza, yitwara neza, akora mu gihe cye neza. Kurira ntibyoreka kubera ko umuntu wawe muba mutandukanye burundu. Sinzi icyizere cyo kubonanaga nacyo kiba gisa n'ahari ntacu, kubera ko umwe iyo hakora neza ashaka ubwami bw'Imana akagira bya bindi byose wowe ukunda iwe akabyigomwa, wowe bya bindi yigomwe wowe akaba ari byo ukunda, mamuciye ukubiri. Sinzi ko hari ahantu muzongera guhurira mu munsi w'imperuka, ngo abera bazozamurwa ariko babandi bagararambye basha. Uwo munsi gane wazaba umuborogo, niho abantu bose bazorira. Ariko Imana niyo mugenga w'ibihe, kandi Imana niyo igomba kuba umucamanza. Imana niyo igomba kumenya iherezo ry'ibyo bintu twebwe gusa dukeka, tuza twumva ngo hazoba ngo umuriro, ariko ntawe urahubona ntitubizi, ngo bamwe bazosha. Erega Imana ibona inaduhaye andi mahirwe ikavuga ngo mwebwe mwakoze nabi mbahaye indi myaka 3 yo kubaho, mukore neza, turebe ko namwe wa mukutano wo mu ijuru mutazawuburamo. Woga ni jewe ga nawe ufite uko wabyumva, reka ibyo ngibyo takibazo. Ndabakiriye rero, twariko dutanga amashimwe, twariko dusirimba, twariko dutegira ijambo. Ndabakiriye cyane ngo muze mwumva aya makuru ngiye kubabwira. Nimba ari nje nyine uzubyumva, nimba ari nje nyine uzubibwirwa, nimba ari nje nyine uzaba byarabayeho. Ubu nyine dufite ikibazo gikomeye kiri mu nsengero cyangwa se mu bakozi b'Imana. Tuzo tubivuga mu dutera amabuye, mu dutuka, ariko nimwe muza mutuma tubavuga. Ubu nyine amahanuzi afite ikiguzi, amahanuzi ubu nyine afite igiciro. Imana yantumye ngo ngende kwa runaka ngo mbabwire ngo ibi nibi. Imana bwa butumwa impaye ngo nkuzanire wowe, ibumpereye ubusa for free, ibumpereye ubuntu, kubera ko nagakiza twagaherewe ubuntu. Ariko wowe yantumyeho kugira ngo mbukugezeho, ndakwaka ikiguzi. Ngufitiye ubutumwa, ngufitiye amakuru Imana yakuvuzeho, yakuntumyeho, none ufite angahe nyaguhe. Can you imagine? Ubuhanuzi buriho ubu nyine ni ikiguzi. Gusengerwa ubu nyine urwaye urwaje ni ikiguzi. Kubwirwa ko visa yawe yadindiye bayibushe, zana ikiguzi tuguhe amerekezo. Ni byiza pe ku bantu batanga amerekezo, abahanura, aberekwa, njewe ndabakunda kandi ndabemera. Ariko nemera abahanura mukuru no mu mwuka badafite ibindi bategeyeho byo kuyobya abantu no guteranya abantu. Twibukiranye ko bino bintu by'amahanuzi byaje muri bene wacu, byahozeho sibisha, ariko ubu nyine hariho n'utundi dusha twaje, tumwe tugonganisha abantu. Aho umuyumba abwira umukazana ngo nyoko aza kuroga, tukazumuvugisha ugendera kana n'ubushuti bwawe na nyoko ndakaza gukorera ku bana. Ibyo bintu biriho. Jewe mfite ingero z'abantu barenze 3 babinyibwiriye. Turunaka yaje kunsengera arambwira ngo ikibazo ni mabukwe, ngo ikibazo ni mama. Ba mama basiga bateza ibibazo. Ikibazo ni nyoko bukwe. N'ikimenyimenyi azaza mu rugo iwawe yafata umwana wawe akarira. Ese umwana w'uruhinja kurira si ibintu bisanzwe?
habe nanje nzafata wanje akarira. None uko nanje mbaye ikibazo nuko ibyo bintu birahari, ni ikiguzi. Hari ibyo bashize mu wawe, mu ntebe zawe, kuri pilo uryamaho, mu gitanda cyawe. Zana ikiguzi tugukorera iyo gahunda, ibyo bintu biveho. Ni ukuri ko Imana ibyo bintu ni byiza pe. Umuntu uguha amerekezo akagukorera gahunda nyine wari urwaye ugakira, uwo muntu arasenga, umuntu ni nyawe. Ariko jewe abonje kwiyama, abonje kubabwira ngo mubirinde, ni wa muntu ukubwira ngo iwanyu mufite ikibazo kimeze uku nuku. Uzi ko musigaye muza gusenga mukabuza abantu kuba inshuti n'ababyeyi babo. Dufite urugero rwa hagufi rw'ikanisa ryahagaritse abantu, babwiye abana ko banyina ari abarozi. Byari online, byari live. Izo ngero mwarazibonye, izo gani zagiye public. None uzazindega kamate kanisa ihana igacaha, kamera bazikuyeho. Hari abashumba b'abanyabwenge baza baja guhana mu itorero bakavuga ngo mukureho kamera, ibi tugiye kuvuga ntiyagira uri coding. Hakaba n'abandi bakongobotse batazi umuhamagara carico, ngo mushireho live, ngo ngiye gutenga abantu. Jamen, bana wowe nabatengereraga na message uyimwandikira, turaguhagaritse kubera imyitwarire yawe itari myiza. Ibyo ntitubyanze, ni byiza. Abaduha amerekezo ni beza, turabakunda. Kandi mbibutse ko inzu ko mutabyibagiwe, sinanjuye kubibabwira wa mbere, sinabisha mu matwi yanyu. Abanyamurenga aho tuva tukagera dukunda amahanuzi, hakika ya Mungu. Urugero rwa hafi, muzarebe afishi iriho umuntu umwe bivugwa ko cyangwa se bizwi ko azahanura. Muzarebe uwo mukutano cyangwa se iyo kesha cyangwa se ico gitaramo, muzarebe ubwinshi bw'abantu bizaba bukirimo. Kandi buri wese azamagaragaza uburyo ki akubitana amaso na wa muhanuzi kugira ngo amwerekwe. No kuvuga ngo rero twebwe kutubesha witwaje ko uri umuhanuzi wodufatisha. Bamwe muri twe bafatisha. Hakabaho n'ikindi ciciro cuje kukubwira ibyo bakabanza akakubwira ngo urampa ngahe. Aba ngabo njewe nibo naje kurwanya, nibo naje kwiyama. Ubutumwa Imana yakumpereye ku busa, kubere kushaka ko mbugura kugira ngo ubone kubumba. Imana yakubwiye ngo sengera Ineza afite ikibazo c'uburwayi, afite ikibazo c'amaso, afite ikibazo c'amatwi, afite ikibazo c'ubuzima, afite ikibazo muri we, ba muganga baburiye igisubizo. Genda umusengere. Ubwo butumwa Imana ibunyujije muri wowe, ugenda usenge, Imana irakiza Ineza. Ibyo ngibyo Imana irabikubwiye. Hanyuma urakonkobotse nk'iyagatera uraje ngo Imana yambwiye ngo ibi nibi none ngo ngusengere. Ariko nje ndifuza ko dusengana. Amahanuzi y'ikinyoma nkayo turasengana kubera iki nje Imana itabimbwiye. Wagiye ukansengera ukareka no kubimenyesha ko uhawe unsengera ukabikora. Bibiliya ivuga ngo uku kuboko ni gutanga, kuri nti kukazabimenya. Kandi n'amaboko yanje, n'amaboko y'umuntu umwe. Kubera ko ukuboko gusiye kuja gutanga, ukabanza kukigisha inama kuno cyangwa se ukamenyesha ko ukavuga ngo uza amakuru ngiye guhereza uyu, uza amakuru uyagiye kuguha. Bibiliya suko izivuga, iravuga ko ni gutanga ukundi kukazabimenya. Kandi ari ukuboko k'umuntu umwe. Amahanuzi nkayo njewe ndayanze, ndanayamaganye. Nimba Imana yakubwiye ngo nsengere, wimenyesha. Sengera, wimbwira ngo hakenewe amatike, ngo hakenewe izo gusiga mu rugo nkugire mu butayu, ngo hakeneye kurampa bije, ngo ugiye kunsengera. Bije yo muwa ukora yimpa. We, abantu twatuvuga bariyizi bagira iyo ngeso. Ngo baguteza ikintu kiri ku mupaka wa Busia, ngo hakenewe 5, ngo ntega kaoba nirukange. Yewe wagihamagaye kikaza hano utiriwe gisanga. Urageze ngo cankwepse
ngo kirimbarara neza neza ko ndakibona ngo Kakoba ugeze Kakoba ngo noneho ndatangaye ngo satani wagira imbaraga ngo usuko mu kigezi Butare nyabuna ukeneye kuja gusura bene wanyori Butare reka kubesha nuko ntawe ntunze urutoka ariko ibyo bintu turabizi amakesi nkayo ngaho tuyumva natwe twarayiboneye yamwe aho umuntu akwaka ikiguzi ngo agusengere ngo iby'Imana yamukubwiyeho naho kunyishuza ngo nsengere mfite uburwayi runaka n'uburenganzira bwawe singomba kukubwira ko ugomba gukoresha impano yawe ariko umenye ko impano zose mwahawe mwaziherewe ubusa ugomba kunsengera ku busa nakira cyangwa nasubizwa njewe ngatanga ituro bimvuyeho ariko musigaye muja gusengera abantu ngo muzane amaturo ngo muzane ngo sadaka ngo kugira ngo twinjire ngo ihuduma ngo urampa bitanu ngo abansigi muhira jamene jewe se mfite umurima nsoramo ifaranga yuko we wanabimenye mbere uvuga ko je ndwaye ugomba kunsengera uwo mutwaro wawe ugira unsengere uwo mutwaro wawe ugire ukora iby'Imana yakuntumyeho abahanuzi nk'abo ngabo turabanze abahanuzi nk'abo ngabo turabamaganye abatekamutwe nk'abo ngabo turabacashe mu izina rya Yesu n'Imana ibaturinde badushire kure abahanuzi basenga mu kuri no mu mwuka abaduha amayerekezo abadufasha tumeze nabi abadufasha tumeze neza abatubwira imigambi y'ababi ibyo baba badupangiraho muri abantu b'agaciro cyane muri abantu bo kubahwa cyane ko ntago nazi wawe utampaye faranga ninzigwa se ukaza urakora cyakuzanye we unakumbuka uragita mu nzira ugende niyo babishuye mukaza mu ngo z'abantu ukora gahunda ntimuzamuyikora muzamuyita ndabaza aba bishuye ngo bakore gahunda bakaza bakarya umutsima bagataha ngo Imana yatubwiye Amerika zo ngo turagenga ejo tuzakubwira babishuye bagiye serivisi y'Imana ubu nyine isigaye yishurwa kandi Imana yarayibehereye ku busa nibagaruka Imana izozibaza umuntu impano yumva akeneye ayishurire yimuhe jewe nosaba impano y'ubwenge gusa kakujya kwa Salomo impano y'ubwenge nkamenya ko muri isi y'umwijima nkamenya kwitwararika muri iyi mishugi duhagazemo nkamenya kubana na zirandyarya tuziranye nkamenya gushesha na bare abanzi tuziranye banyihishemo nosaba ubwenge bwonyine ntakwerekwa nosaba nta guhanura nosaba ubwenge bwonyine kubera ko ibihe turimo tibisaba kuba uzi kwerekwa bisaba kuba uri umunyabwenge gusa ibihe turimo nico kintu bisaba cyonyine kuba uri umunyabwenge gusa ibihe turimo ntibisaba kuba uri umunyamafaranga ntibisaba kuba uri umuhanuzi ntibisaba kuba uri umuapotre ukomeye ntibisaba kuba uri umukire ukomeye bino bihe turimo bisaba gusa kuba ufite ubwenge bw'Imana kugira ngo umenye uko witwara muri aka kavuyo k'isi y'umwijima urobanure inshuti urobanure imfura urobanure indyarya urobanure inyangamugayo urobanure inkundamugayo abantu nk'aba ngabo turabanze mu izina rya Yesu ndabizi iyi message wewe nkubwiye irakubabaje niko gufata isindana bakakujomba kujisho nibwo buri bugize kubera iyi message ntanze ariko wowe wabikorewe nawe wabibwiwe kubera ko mbivuze uranezerewe kandi turi kumwe 5 kuri 5 nuko reka mbabwire ngo mugende musaba Imana ibaheze ubwenge bwo kumenya kuba muri iyi si Imana ni guheza ubwenge bwo kumenya kuba muri iyi si uzamenya ngo iki ni casi ngikora kubesha umuntu ngiye kumusengera mushiriye utirimbukiranye n'ibyaha reka ndeke kubikora Imana izaguheza ibintu birenze nuzaba ufite ubwenge bwo kumenya gusa kuba muri aka kavuye k'iyisi nuko rero turabakunda cyane mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi bigaragaje nakagaruka ciao ciao bye bye